هنرێکی باڵکێش و جوان و کەرەستên kevn û nî digel dindkên qehwê tevlî heft ketin û parçên sirinçrakêş lê durist ketin. Ev e yekemîn jin e li Mosulê bi vî karî radbîtin û bo mavê 3 salan e ya berdewam e. Şeza Elî jineka Mosulî ye deyka 2 zarokan e û rojan e piştî karê mal û durustkirina xwarinê ji bo zaroyên xwe ew radbîtin bi karekê hunerî herçende taybetmendiya wê nîne lê wekû arezûyek li cem durust bûye û ew evan parçên ciwan durust ketin ji dindkên qehwê. يعني بصراحة هي أفكاري يعني من عندي أنا. راستیه فزرل جمن هاتیه. راست از پارچن اندازیاری درست کم از نه اندازیارم لی اوه هزرین منن. کارن از درست کم هر کسی لدنری سرسرمان دبید. اوه بالگه کو کاره که باش از انجام دم. نوکه دم اف کوب که من درست کری باورنا کم کسی وسا درست کر بید. از یکم کس بم لموصله اف نقش و دیزاینه من درست کری. سبارت دند کل قهوه زحمت اکته دایه از هر ایگل دانشتادی بدانم. Li destpêka karê evê jinê ew hatiye naskirin di nava xelkê Mosulê da durustkirina parçên ciwankariyê ji qehwê. Lewma niha ev kare bûye jêderê jiyana wê. Bi rêka torên civakî xelek daxwaza berhemê Şezayê dike. بالنسبة للدعم الحكومي والدعم المادي سبارت هاریکاری حکومت و هاریکاری مادی مچ هاریکاریش حکومت ندیدیه. بله معنوی گلک جه خلکی هاریکاری آمد گن. لی مادی کسی هاریکاری آمد نگریه. آنه یا خود افکار بویا جدر جیانامه جبر که داخوازی گلک لسر هیا. جبر بجداری آمد گلک پیشانگه ها دا داخوازینو که گلک لسر هیا. Heta nûkez zêdetirî 100 parçên wesa evê jinê durust kirîne û zor beywan hatîne firotin di navbera 5 heta 10,000 dînarên Iraqî da. Ew di gelek bazar û mihrecanan da bejdar bûye û li ser astê Iraqê. Lewma nûke li Mosulê hatiye naskirin bi evê jina ji qehwê ciwankariya durust ketin. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul.